Thadu lingi khamsa samulolaya samjirash lishui. Thari lingi laya phugi gilamne inji jondab shebe nintun dina laya lingi laya nge siksa khajishma ngodushuna samchung. Anzawishane khon laya nge ingi da phugi nyamda yogi nintun jobge khon laya sui simbayin in kisi namzo di sigmabina on di sigranan shishuen. Taringi nge number to lango to shaki, six atomade, humiliate sedis nambalea, shen la, mabib chabada, tonju chabadelia, humiliate sure, pen and sidup savina. They humiliated her sedis nambalea, conse mola, tonju chesons, yana conse molea, mabib chesons sure. They sedis nambala conso. Humiliated sedisambala tonchu chewa. Heard a disambala mola sure, tundo, conse molia, tonchu cheso sure. Conlea humiliate da any tonchu ni chigwa chagore. Nibadelia significance disambalea, kene, nega, kechimbolea, significance sure. The delia sigdup savina. What is the significance of knowledge? What is the significance of knowledge? Disambalaya shiyungi kene khainams. What is the disambala khadiras? Significance disambalaya kene che of knowledge lana shiyungis. Tundu shiyungi kene khainams. The dena laya significance lay dengan so inge laya important sigda dida dore kechimbu and they shugula response disambala lendebam lendebna amblea ani response gore tedele atsigdu sabina he respond my call disambala khonginge khabaleya lendena chon stipen khangi mishimbajileya khabadambina deleya ani phajungoi de lendeb chabina lendebna amrina deleya ani a response gra. He respond my calls disambala khon ke ninge delia khabalaya len debna chons de sholeya ordinary se disambalaya kumalaya ordinary sigure the ordinary leya sidup sevena she is ordinary Tibetan woman se disambalaya mo ani phumikuma shires she is lana more race. Ordinary lana kuma che Tibetan woman lana pigi pumos. Tondo ordinary sidi samal kuma namgyon so typical sigda tendelaya ani kuma sore. And they shugola weird la de sambalaya ken sabo. Inke la weird sabla namgyon so strange lana sik pejutango do atida weird da strange se da ken sabo se su tenda chibujigan this child is weird se disambala tugu di kensabu dosi yamne tugu di kensa dos gure and they shugulaya disappointment se disambala ya ani lopamba simshumba tendelaya ani disappointment gure dilaya sidup savina she is disappointed se disambala mo lopamshas she is lana ni mo ta disappointed lana ni lopham dos mo lopham sha sigure thundo ni mo bade sim shu cha sigure and they shugogi chisa dekhare du shibina harassment se disambala Neju le disambala zu chigdangi neju zamayam bache ani tsile ki neju tendele ya harassment sore Penna, harassment is illegal se disambala ya ani neju ni timge res penna kirangi pumuda tendela ni neju chabaina di timge chawres harassment lana neju che illegal lana timge is lana res gure tundu harassment is illegal neju ni timge res tundu zo shenla ya harassment chi chu mare sigure last day din December di tharing ke ani siksa dige de tindesin ani shamla ya yangya nge nyin thu sawachi
switch number so le ya phui en khisi number so gi ya su gi samchu thade ya be na ngala sungro na si shwe hi la se sin sina wa de le ya